Sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec. Siak ni Manong Ju, Siak met ni Amak, Da Committee for Decade Duo, liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. intay pabak na di kultura tayo, Literatura nga Ilocano, Baba and
samiwing iti puso, sonata ni Ilocano. Karubada kami, adda kami, manen nga FDD, amang liwliwa, ken nagpakatawa. Mang kumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Exciting karuba! Iti talo nga oras ngayon tayo pa nagkakadwa kada Domingo. Tana dumadu mga istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sonata ni Ayat Ken Biag, dito'y lang 104.9 XFM. Isupay ah! Karubada kami, adda kami, manen nga FDD, amang liwliwa, ken nagpakatawa. Mang kumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Okay, it's another Sunday. Iti mabilang 20, iti mabilang iti petsa 20, iti bulan iti Oktubre. Medyo napigsan sa dato'y microphone. Is okay? Medyo ibalansin mabasyad. Wan nga rod, apo, kaduhay lata dagiti pagayam yung nga natataraki. Medyo sabali ti suot mitata. Pares na lang input. Ayan, okay. Pagayam yung katropang June with Katropang John Mark. for another 3 hours of live music. Dito lang po mayroon ng programa. At da kami manan, dito lang 104.9 XFM Santiago City. Exciting banking. Banking kano din may isang camera. Mati, orati lang na dyan natin eh. Ikasyo mo lang. Hindi mo na kailangan lumayo ikasyo mo dyan. lang na. Sa bali nga talaga Patayig. timpla titi timok ko dito. Kasla kata equalizer kung basta. Ikasyo. Okay, hello. Ayun! Okay na. Yan. Alright. Okay, pasensya na kasi wala kaming testing ground. Already di camera tabalong na nga to eh. Mga to, di. Okay, baba man. Kasi ta. Agor ka. Sulata. Ako Isun makita. sa wala ta. Agor ka ta timplag. Mabit lang nga po pasensya kayo. Ako ngamin dati awan iti iba pang pay baset. Awan iti technician mi dito uneg si kami lang nga talaga. Yan. No kay iyo mga kita na po dagiti agkakataraki nga ruprupa mi. Tap na ba di kayo imagine kada kita babalayo apo kat siripin nyo iti YouTube channel mi karuba kung na po biro kanyo lang ti karuba channel ken dito mo at Facebook biro ken dati XFM Santiago City. yes tap no amo yun api nga tatakuha masapol da nga timplaan di tsura da okay iti camera mi kami na po si kami lamang ipispisok dito isang wanam mi Gusto na nag-late yung boyang. ito po mukunaan nga naka facial kwa kalaang Mati, sunscreen tapos kita mo. Ay, naladum lang. okay naman. Mo problema kiti. Okay nga rod. Mangipay ka man ti sonata para kada kitay ada girlfriend ng bakit nga misoda. Tira am datoy. At inat na sabat, umakyat ngem na lapsat. Inismak ket kimidmat, nagtibayo tuy kaunggak. No tilangan inet paudi, ti pamaginawang sexy. Agtawen santi 60, lumay na pailat makagargari. Umakyat nga agpaiso, napigsa pailat inababato. Makaalino ti patong na, makaparuso pailat kinina. Agbabakyata, isukon ko na da kaniyak.
Idangami na mutiganas, di bakit akain na yan ayat. At babaketan, puso nga at babaketan. Idangami na mutiganas, di bakit akain na yan ayat. Ipo patuloy di bakit kaskala addat langit. Awan sa kulang tikin na sangit, arakot na ken inagek. Di bakit nasingsingpet, nabangbang luawan mintis. Uray mo kuri bet-bet, awan sa kulang minakinagat. Talaga lang ha. Takil na riro, tay kunkunada. Nga, amoy lupati ang da. Di bakit akarumansan, nagpaidumang tiganas na. At babaketak, isut kunkunada kaniyak. Uray man mo'y uyawen, dati danget rik na, tuy marik na. At babaketak, puso nga babaketak. Di dangami na mutiganas, di bakit akain na yan ayat. At babaketak, puso nga babaketak. Di dangami na mutiganas, di bakit akain na yan ayat. Tipong patuloy di bakit kaskala addat langit. Awan sa kulang di kinasangit, arakot na ken inagek. Di bakit nasingsingpet, nabangbang luawan mintis. Uray no kuri bet-bet, awan sa kulang minakinagat. Dakil na riro, ay kunkunada. Nga, amoy lupati ang da. Di bakit akarumansan, nagpaiduma, tiganas na. At babaketak, isut kunkunada kaniyak. Uray man mo'y uyawen, dati damet rik na, tuy marik na. At babaketak, puno nga at babaketak. Di dangamin ang mutiganas, di bakit akain na yan ayat. At babaketak, puno nga at babaketak. Di dangamin ang mutiganas, di bakit akain na yan ayat. Di dangamin ang mutiganas, di bakit kain na yan ayat. Huh! Okay, aha. And amo nakaadong natagos si comment ni ading Ella. Sabay. Magandang tanghali ko na together with Christian Siblag. Nakuya mga aldaw tayo amin. Idol shoutout man kini darling ko nga ni Christine Teruel. Tapos dagiti ading ko nga kaduwak nga agbuy-buya. Pa-request nga po ti balsa ni Tatang Kenduya Warosa sa Yaman. And of course, good morning kuna na ni Kabsat Nilda de Leon nga dandanin. Gawid. Agawid. And ano ti makadaupang palad iti Ilocano Alamano. dandanin maalamano min in person. Ayan, handlang nga dito YouTube. So sit back po ta update na kayo no nya ti nukasan no kaimas ag timpla ti kape. Ayan. Ni Kabsat Nilda.
of course, Gila Onion to pagsasarakan tayo. And together with, anak ko na pa ni Ading Ella. Apa yung mati mapindot natin? Kasi nasipnget kayo kung na ako ading mga syak. Ito talaga nga nasipnget amot. And limawagan ko na naman lang. Raymond, Batarina, kung na, hello mga idol, pag-greet man, amin nga gagayem ko, ken agning dingeg, dito'y Sitio Mangas, Malalatan, Alcala, Cagayan. Pa-request man ti Pandiling, Agiyaman. Apo na gato, ha? And, ni Martin Andres na yung bangal daw yung karuba. Kan nabayag nga nang nanggagdagiti original song yon FDD, Scooter, Tagapulot. Kunana. Lain bangal daw ti Domingo, Manong John and John Mark. Watching from Macau po. Kunana ni Jenny Agustin. Okay, ni Ading Ella, request ti Dinarling Kan. And napay niya may isa, Scooter, Tagapulot. Iso na malangayam. And nabayag Jack nangeg aja original songs yung idol from iso day jay Ading Ella dyan. Pasyadora. Okay, And, so let's do the Dinarlingkan. Dinarlingkan. John Irvin Ah. Luyon. Happy Sunday weekend afternoon for Decade 2 mga katropa. October 20, 2024, 66 days to go before Christmas. Oy! Pakiplay man Jairek, A Perfect Christmas by Jose Marichan. Okay, we'll be doing those songs. Okay, tea. Nalang. Okay, get me tea coffee, brewed coffee. In sa bagay dumati ti coffee shop sa tan. No worries kabs at Nildam. Ayan. Pero kaya may di cafe latte. Cafe latte. Latte Okay. cafe. Mga pasuyate. Temperature dito na. Nulang kuma kurso na ka. Uray bakbakit ka nga amang. Uray kuma basta na tanang ka. Ay kumaay kat nalabit dinarling ka. Amin Pagselselosan Gagayem ko in kapakibyangan. kakabagyak Kaap-apang naglaing kan no di kumaay kat dinarling kan. tagi ko en natumet Uray saan iturong mo iti pagayatan. Anak met nga at babakit ken di takwartam jak tukumpet. Uray nga tanha anak-anak nang taawan bitat pagrasakam. Simple abiyag nga adut kapagayam. Day tatiin nakalikaguma. please share our videos. Datay ko nam abinatuan na ay nasa anak met nga agdaw-dawat. Idi nakita nagsinustituan nakas anak ngem idi pay lang agtuduaak. Idi kwan na maliwkan isidir mo siyak nasdaawan. Dandanin ana darling kan nagpapabawi at kumatatan. Tagi ko en natumet uray saan iturong mo iti pagayatan. Maanak met nga agbabakit ken di takwartam jak tukumpet. Uray nga tanha anak abumaknang taawan titat pagratsakang. Simple abiyag nga aduk kapagayan day tatiin nakalikaguma. Tagi kwa en naktumet uray saan iturong mo iti pagayatan. Anak met nga agbabakit ken di takwartam jak tukumpet. Uray nga tanha anak abumaknang taawan ditat pagragsakan. Simple abiyag nga adut kapagayam day tatiin nakalikaguma. Okay, diretso sa natang ratapo. Dito lang ako 104.9 XFM San Diego City. Exciting.
kumuktarmet. Duraw sir pabara empay samtu masakayan. Anawentay dakal abig baik matangan kan ngagkay kayang kaslama sepak pay taselang. Sumalta kang dito'y bagik, scooter lang ta nagbasik. Lalaingen tiyag kapet, idanong katinggat langit. Mapnek kalakit nga agsakay, tanong maplat ay ket bumbak. Pay uray ni scooter nagselengken nagtibay. Scooter uray ka lang, agtigat-tigar uray bating ay anyan anak teker. Ingkang agpatiwar-war, scooter uray ka lang, agtigat-tigar uray bating ay anyan anak teker. Intan agpatiwar-war. TMX no kuktaran may kumuktarmat. Duraw sir pabara empay samtu masakayan. Anawentay dakal abig baik matangan kan ngagkay kayang kaslama sepak pay taselang. Sumalta kang dito'y bagik, scooter lang ta nagbasit. Lalaingen tiyag kapet, idanong katinggat langit. Kalakit ka agsakay, tanong maplat ay kat bumbak. Payuray scooter nagselengken nagtibay. Scooter uray ka lang, agtigat-tigar uray bating ay anyan anak teker. Intan nagpatiwar-war. Scooter uray ka lang, agtigat-tigar uray bating ay anyan anak teker. Intan nagpatiwar-war. Scooter uray ka lang, agtigat-tigar uray bating ay anyan anak teker. Intan nagpatiwar-war. Scooter uray ka lang, agtigat-tigar uray bating ay anyan anak teker. Intan nagpatiwar-war. Okay, iti oras nga road, alas 12:29. Katagsubli kami with more songs and surprises. Right, a few reminders. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area,
air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license. Okay, we're back folks and still with you, Katropang June. And Katropang John Mar. Ito lang po numero 1 ng programa at kami man dito 104.9 XFM Santiago. City, exciting. Exciting. Okay nga rod, pagyaman namin naging sponsors tayo. Siyempre, iti Yes to Health Incorporated. Nga masarakan sa Jai. Jai... Alfonso Street, Barangay Centro East, Santiago City, malapit lang sa bagong Unison parking lot. Yes, produkto dapo iti Santon Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Nature Soya Coffee, na capsule ta boses mo, Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Clear Skin Beauty Soap, Premium D3 Coffee, paborito. and Santon Herbal Tea. Yes, data ticket ko nga padasan, datay Santon Herbal Tea. Kumatang ka man na. Padasa iti gumatang ng dama. Anyway, it's very affordable abo.
Ang kayo nga masapol nga spend tidakkel nga gatad to have a very healthy life. All you have to do, syempre, umiwas sa mga hindi tamang tao katulad ni John Mark. What? Okay nga Rod. Anak ko na na ading J. Bell. Hello Manong June and John Mark. Happy blessed Sunday. Please sing. Kumusta ka na? Mahal. Kumusta ka, mahal? Thank you. Always. Jason and Maribel Garcia watching from Salinas, California. Tesla. Okay, ano pa ito mga request that dance with my father, I guess. This one. Ano pa yan, binabati ko po Miss Shane Nombres Corpus, Miss Crisnidia Corpus, Miss Carla Corpus, Mr. Paulo Corpus and family from Manila. God bless po mga katropa from John Irvin Leon. And Noemi Medina, gandang tanghali mga katropa. Good noon Sir Jun and Jem. Pasyarat nga sa mga anak ko na sina Jessica, Jerome at sa apo kong Pogi, si ZK. Sa lahat ng nakatutok sa inyong programa, salamat. And of course, na bangal daw Sir June, kan Jem pa kablao man ti pamilya Tadeha, pamilya Duque, nang nangruna kinila kay ko, nga ni Dario, pahikan tayo man DJ Tapno di Kamaela, Tayagyaman, Vanji Amparado from Gulak, Defun, Quirino. Okay, good afternoon also kini Mr. and Mrs. Brown Man. Yeah. Black Man. Black Man tawag naman Brown Man. Black Man of Diffon Quirino iti Green Peak, of course, together with Ma'am Sharon. Yan, good afternoon kada kayo ta Green Peak. Nagpintas nga lugar apo nga pagpasyaran. Okay, pakablao man ti congratulations kini Dr. Judith Lazaro Salmasan ti panakapasana iti physician's licensure examinations. Maikaduwa a doktora kaanakan iti kakabsat ko a babae. Kaanakak iti ako na nagayam. Kaanakak iti kakabsat ko a babae. Okay. Kanya-kanya nga talaga nga suwerte deta kasi dako madijay ilimi apo duwamet iti so far hangam amo ka nakapasa of course ni tay anak ni Manang Prosi Vizcara, congratulations. And kay dijay anak ni Ninong and Ninang Delmar and Lani Walyares Bartolome. Ang kukabisado tinagnagan ti anak tata nagati Marla is the short ati ako na nickname na pero dijay full name na kung nga big suit nga maibaga. Tap naman din kamali Marla kung alatan. Congratulations iti Bartolome family. Talaga nga nakatatudan. Of course, anang nga tantumot iti espesyalista na dito ubing. Mga lako mati ubigay ni. O kaya pedya ta medyo kurkurangan tayo di jay ili tayo. Di Ramon. Kas madamdaman ko pedya ka tapang ka agpa-doktor ka apo agmalmalim ka ang ura iti batang mo sa dakan to check up. Isopay? Kakaasi dagi jay uray and I don't know what's wrong with the scheduling. We know the jay availability the doctor. I get talagang agkurkurang talaga mat. Okay, alala ko dagi outpatients. Hanabalin emergency takwa ato dito Santiago. O mo di diyan. Baka no papugto tatta ano na ni Ma'am Novi Saldo. Dati papugto mi tata. Ayan, kuya butid ko nga ang pamangkin ko na si James Ramos, nakasal niya ngayon. Wow. Sa San Antonio, Ramon Isabela. Thank you. I'm watching from Hong Kong and Sheila Siso is watching. Hello, good afternoon. Roland Cabrera, hi mga karuba. Pa-shoutout nga po dito sa San Fermin at paragas na rin po ng song na Babylon. Okay, for the meantime, dati man sino kainak nga sunata ti kansyon ng balong paita kini kabsat Nelly Mariano no dita ang agding tigbibuya kada tayo. And kadagiti iso amin na po nga tumtungeg dito iti original version apo iti Big Diamond ket hanga Big Diamond ti title na daytoy. Okay? Nga Rod. Hawag to nga Rod. Haan. Ibagam lata nga Rodan. Ititle na. Iti paulo na I'd rather have you. Hanga Big Diamond. Okay, so the next time you request for this song, ipagayo lang I'd rather have you. And the song goes like this. I don't want it big diamonds. But
I want it on my charm. With everything new. And now that I have them, I'd rather have you. The kisses from your lips was sweeter than wine. The love that you gave me was something so fine. I'd give up my riches and reach mine too. 'Cause now that I have them, I'd rather have you. Talagang awan drums nan. Awan. The original. Ay, kaya kaya mo, DJ. Ni-remix na ngamin dito. I'd give up my riches and reach mine too. 'Cause now that I have them, I'd rather have you. Di ka di, kasla nalawlawag, nga dinggan, maawatam nga nalaing ti kay papanan na. Nga oray awanan iti so amin keng kuanan, basta no adda, dati ingungutan na iti biyaga, solve isunan. I'd rather have you, okay? Hindi ako kaya nati big diamond sa awa kami nga babae dati ti arapa dati dati marigaluan iti big diamond. Okay, sika balong. Sino ti kaya mga regaluan ti diamante? Oo, pagatang ko. Diamonds are forever. Okay, kadagitay kadawyan. Ano mo na, Jay? Na-trending din nga sing-sing. Pandora ba yan o ano? Ay, Pandora is... 199 ba? 299 na, Jay? something like that. Nung duma, silver tigwa na. Nakaikabila na data. And nang ikabil mo ti gold iti diamond. Iso ang kaduan na nga diamond ket titanium. Ay, Silver. ano ba yung pinakamatigas na metal nilalagay sa aeroplano? Platinum. Ay, mali. Platinum? Yeah, platinum. Nasa platinum siya. White gold, something like that. But not in gold. No, gold man, 18 karat siguro iti kababaan nga mabalinda pagikan. Kasi, no, dyan tinalo nang marag-rag sayang data diamante. Ay, hanga kumapot. Kumapot, pero no, napudot ti panawanan na lumunang. Okay, ano ti ko na dati Jean May Libed? Hello everyone watching from Solano, Nueva Vizcaya. Hello Tatay Pedro Libed. Ayan, 299 Mikana Ring. Shopee siguro tayo. Po, kabisado na pa yung amin ni Ading. Okay. Ay, ka na naman alis, dita. Once again, ajay, apa na kinablaawan, dito tayo nakapasa nga physician. Iso nga, kadagitay naswerte. Po, nga nakapasa iti physician's licensure examination. So once again, congratulations. Ket agtik kami met kini Jan Mark next examination. Ayan, pasyarat nga po idol sa Santiago Isabela, Sinsayon, Purok 2, Bernardo, Lagmay at Ruiz family watching here at Saudi Arabia. Ayan, Saudi Riyadh po. Ayan. Ayan. Okay, we are expecting a guest at po, baka damdama pa yung sumang petisuna ta. Mga 2:30 kasi. Okay, baka agala pa iti gown na. Wino, ana pa iti, anati lapitas ka tang isuot na, bagbagay na. Mga gown. Agurno nga kanawa na po. Agurno nga mat. Basit. Yeah, actually, no pumintas ti biyag kumot sa amat, kahit kumot nga sagutan ni bagat ti diamante. Di ka di, diamante. Diamante. Kahit nawan ti gatang mo ti diamante, dumagas kayo sa macho. Manta. Ano San Macho? Ay, Kabatuan. Tamakita di diamantina. Diamantina, di jaya. Okay nga ron. Malapis.
me please, teacher love, will I find her tomorrow? Do your best, teacher love, I'll be waiting till then. Don't you know, teacher love, I can take all the sorrows. So if you have the time, she'll be mine once again. Please, 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 teacher love, where is the girl that I'm dreaming of? Please, 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 teacher love, bring her back home to me. Yesterday was the fun with her walking beside me, and she said she'll be mine till the day we will die. But you left me last night, and my heart broken sadly. I was feeling so sad, and I broke down and cried. Please, 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 teacher love, where is the girl that I'm dreaming of? Please, 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 teacher love, bring her back home to me. Say you'll help me tonight, 'cause I'm feeling so lonely. Now I'm down on my knees, help me please, teacher love. La 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 la, please, 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 teacher love, where is the girl that I'm dreaming of? Please, 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 teacher love, bring her back home to me. 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 Okay, that's it. Our version of the song, Mr. Love. Kung na kumaday ita, kas na nalaad mo, na Mr. Love, kung namin kalalaki kami mo. So, sino katamilatan ti teacher? Gender sensitive nga sonata. Deta apo ti kalikagom iti gobyerno no maminsan kada jay wala kang kinikilingan, mapababae man o mapapalalaki. Instead of saying sales lady or sales boy, tap na awan ti madaldalapos mga babae na lalaki, salesperson. Yan. Instead of chairman, chairwoman, chairperson. Kaya so ag plano, agaramit ka ti plan the government, it should be sensitive. Okay. Isong aron nga kaya tapay nga kuanan data vowsy ta puro babae mo ti paboran na. Kita kaskaso nga duma di kadi kaadto na puro babae. So kasano mo dagiti battered husband dagiti pukpukpukan ti asawa na. Okay. Okay, agbalin to nga fair. Ano di bagana ni Sir Crescite tingting gidigan at kano ti kay nga party list nga. Dajay ko dajay. Mga lalaking medyo lalakihang pinagkaisang ugnayan ng kalalakihang inaapi. Okay. In short, ay ko dajay latan ka ba amon ka medyo madina saya at iti kay papanan na pinagkaisang ugnayan apo dagiti lakit to give justice to men. Ayan.
Apo, Diyos ko, ano te orasan, nakaado tamanan. Okay. Aha. Naimpagal daw yung mga idol, Sir John and Sir Jem, para kasi nga po ng 15 years ago and I feel the same. Wow. Ayan. Ate nga, alam mo, request If I Ever Fall in Love Again, kano? Kenny Rogers, Ken Anne Moray, kasi ano dyan? Hantang kami kabisado. Ing kaman idol, please, from Christian C. Black. Ano pwede dyan may isa dyan, tatay? Kunam, ajay 15 years. Okay, 15 years. 15 years Unain mi ago. apo. Okay, depende ti availability iti library mi nga duwa kini amak. Ta siyempre, kami ba't makapag-concentrate unay nga practice ti kinaado apo iti trabaho mi di munisipyo sa kami to pa agkanta at tarawar. Iso nga man kami makapag-practice ipapati mi bet no kan no dati oras mi mag-practice. So here is apo request ng 15 years. Agor kata berukak man pa ito 15 years. Ito yan. 15 years ago. Sige timang tira palong. Ha? I saw a man today who said he talked to you not so long ago. I think a month or two. Practice now. Wala. As my mind goes back in time, I pray, oh Lord, don't let it show. He thinks I forgot you 15 years ago. 15 years ago, and I still feel the same. Why did he have to mention your name? I must broke it up inside as if it's been a week or so. It takes a mighty strong love to keep a man from thinking of a girl he hasn't seen since 15 years ago. I've got a lovely wife, her face the world I've made. Promise her my love through all eternity. I've tried hard to make her happy, but so far she doesn't know I can shake these things from 15 years ago. 15 years ago, and I still feel the same. Why did he have to mention your name? I must broken up inside as if it's been a week ago. It takes a mighty long time to get a real love of my own tonight. I know I have tried since 15 years ago. Apeta kumita ka palong. Kumita ka. Kanya-kanyang style ti pa ng lipat iti lirik. Lirik zeta. Okay, anak ko na da. Okay, by Kenny and Anne Moray. Gano'n din. If I ever fall in love again. Yes, kabisado mi nga mangmangag. Pero we didn't try yet to sing. Nariga mo't no isabak mi. Baka no pumalaod, pumadaya. Idol, ajiman ingkaman. Agyaman, idol. Kunanan. Hay, apo, malaglagip ko dito nga diamante. Baya. Kaadwan, kita iti pag-ibusan, iti babae, iti kwarta talaga nga. Just to have a diamond. Oo.
Taha no orayan da kano nila kay da gumatang akat awanan. Di magadan to nanda pa'y nakagatang. Kasta. Kasi siyempre narigat mo iti hangad at iti priority kiti lalaki. Ngem, napaya. Birthstones, met pa da kita. Ano ti birthstone mo? Dapat ada kanyam da kita. Isla kumakeng ka. Ano? Amom ti birthstone mo? Maday. Baka birch tree di kanyam. Okay, ano Sika natin birchstone, no? Ay, siya ka Virgo actually is Pares sa something Virgo. Oo. Okay, damagin taman. Virgo birchstone. Hey Siri, what is the birthstone for Virgo? Agor katakitan taman, birthstone. Carnelian. Carnelian. Nalakalang deta Carnelian. Yellow red Chalcedony variety. Carnelian. Kakulkulay ko pa mo deta birthstone. No gumatang ka, di pa kidi, apay, awang mo, bato di suot na ko na tagayang kakulkulay ko. Chat na kanyang ni John Michael. Yeah. Confirm mo, okay, next week kanulatan. Okay, it's okay. Okay, next week to kanu isunang umayan. Anyway. Okay, nga da pumatalas sa tema na yan? Manan. One. Okay, it's 12:59. Nagsubli kami with more songs. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church.
At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency.
Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Okay, accessibility po. Dagiti pagayam nyo, katropang June and katropang JM. Dito lang nga po, numero 1 programa. Adda kami manan, dito 104.9 XFM San Diego City. Exciting. And, thank you so much kadagitay, pwede tayo YouTube, apo. Kuna ni Christian si Vlog. Padagdag pa yung request, idol. Adyaman when I dream about you. Agyamanak. Ngawan labas na idol. Ayan, Christian si Vlog. Idol, adyaman inkaman kanu. Kaya na ka nga mga gana. Inkaman, mangisa ang inkaman. Yeah. Okay, mabalin nyo mo tapo request no sinuti mabalin nyo. I mean, dedicate no sino pa panan dagita nga sonata tapno may mayat. Aglalo dagi jay adita mismo kadwayo nga agbuy-buyan tapno maganasan damat. Agaam mo kayo. Kasta nga menti napaspasamak idi kan labas apo nga programa ti FDD nagaduti nagsisinarak iti Facebook ken YouTube babaen iti programa mi. Programa. At dati nagiti nagasawa from Hong Kong to US at nagasawa something like that. Isong kablao kayo dagita mo lang makit-kita yung kanayon. That's a good thing. Anyway, thank you so much kadagiti sponsors me. We have sino dagijayan balong sigamati mangibagata. Miss Lorena Flores of Quebec, Canada. Yes, of course, Rainier's Private Resort at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela. Auntie Lorely Baldoria of California. Yes, together with Perry and Maricel Totok Of California. Laeng and Catherine Ronald Salvador, Danielle and Lisa Cabal, of course, together Josephine with Cabal. Of Hilo, Hawaii. Hawaii. CJF Baguio, we have Kabsat Nilda De Leon. And of course, Pacific Star International Employment Agency Corporation. Ayan. Kaya kahit na po abroad, syempre. Mm. Lalo ka dagiti babae na. Yes, ages 43 below. Yan, the working ladies. So, birukin nyo apo, tigasa chun. 43 pababalan talaga. Something like that. Dalimi na mo yan. Tapos dapat, no kahit mo 43 kan, dapat old-timer kan nga kunada. Returning. Bagay jay ti qualifications data. Narigat ka no ti patakaran tatan. Wala. Tsaka dapat Adamot ti exam da. Actually, the exam da nga ko so bakit no 44 na pigsapay mo di ba? No, returning ka na awan ti age limit na aglalo. No returning. The same employer, syempre, kasjay. Okay, kasi lagadaan tineli yan na. Kita man ka medyo silver ti buok dan kinikabsat perlita. But still, they are there, you know. Depende ti employer ngamin, dahil nga talaga, no, makasara ka tinasaya at ay katagbayag ka. Kasla kanya da antim nga Mary Jane, sino ba dagi jay? Adi jay Malaysia nga kalkalang adi jay. Bintura. Nakapagpata ti balayan, ti resort, ano pa dagi Apaw jay? na yun. Iso da pa nagpakongkreto di dalan din nga pa. Wala di San Miguel, hindi pagrangayan. Kasjay, no matter how old are you, basta no the same employer nga awan tikwan, awan hanga magnatikwan no kadagi jayen. Di kamo no kasano pa may anda, something like that. Anda nga pakibiyanganan. Basta no kaida ka bro. Anan nga magnatikwan. Pacific Star International Employment Agency Corporation. Okay. Inkaman. Natungpalan tiara pa po ang mga asawa. Itikap-kap ni kag analap sa araw marampa. Ulantis nga buok ramramay na akimman kandila. Lupuan at namsek nagmaris sa panusipit na lambaga. Sumungat ti altar ay nagswerte akong kunada.
Isang titrahe na buto tibukot na ay nakalaplap pa na. Kastala itibiyag makatawen min nga agdenden na. Ay nagseksilat tatakas tuy meti mandar na. Ingkaman mangisa ang kalpasan na ingkaman pa'y agsagat ti paraangan. Ingkaman kalanga ingkaman. Ingkaman kalanga ingkaman. Ingkaman pa'y aglabaket kalpasan nga ingkakirkiran kusina ken silekta. Ingkaman kalanga ingkaman ay nagla ingkaman. I-share mo man kinidok krabahal na video ka. Ay, video. Natungpalan tiara pa apo mga asawa. Angin sa bali metten titurong japni ng nama. Barbaring mamaliw alos kandungoy pa ay kulata. Tawen man naglabas isulat at man mandar na. Ingkaman mangisa ang kalpasan nga ingkaman pa'y agsagat ti paraangan. Ingkaman kalanga ingkaman. Ingkaman kalanga ingkaman. Ingkaman pa'y aglabaket kalpasan nga ingkakirkiran kusina ken silekta. Ingkaman kalanga ingkaman ay nagla ingkaman. Natungpalan tiara pa po ang mga asawa. Talong tibungan ni ayan-ayan inan-anu sa klata. Siya kung tinamaliw ta siyang pinangayat na pintas nga asawa. Gapukin ni ayat ay takdera kun niti pamilya. Inakman magisa ang kalpasan nga inakman pa'y agsagat ti paraangan. Inakman aklanga inakman. Inakman aklanga inakman. Inakman pa'y aglabaket kalpasan nga inakirkiran kusina ken silekta. Inakman aklanga inakman ay naglaingakman. Ayan na yung pagkamalam yung idol Junken JM Balong. Ayan. Salute kadagita kan tayo, feeling relaxing, watching from Hong Kong, from Mila Hugo. Yes. And the great request, when I dream about you, this never goes your mind. Ang tamo nga piyesa datan So balong. fine. Okay. Actually, nuhami pa'y nakanta. Nuhami nakanta kadagiti nagkalabas apong aldaw. Kat madimi mo baling nga kantahaan. Ta broadcasted dito yan na makababain no kamali. Pag no live ta sige salasaluyutin me no kuha no hami kabisado. Amok nga B flat iti kuha na deta iti kina deta when I dream about you. Something like that. Diba yan? Something like that's what there was a time in my life na 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 na. Something like that kas jahay. Nga madikay ang tiraan data nga without practice ng nagigatan. Natalia de la Cruz, kung na hello po, pasyarat sa anak ko na nasa Bugalyon, Ramon Isabela, Jezreel Magdangal at sa manugang ko. Manugang? Manugang Raquel Alvarez na naman. Pang-Alvarez ato eh. At sa cute ko nga po, Raya Alvarez Magdangal. Thank you DJ for kasi mang Yellow Rose. And hello to Ma'am Mary Rose, agboy-boya dito yung Facebook. Wow. And good afternoon po sir, para kasi nang kusilapan ka from San Pedro, Laguna. Dati request na niyo, merong ano dali ko na dito eh. When she cries, kasi ba? Pwede ka mo, when she cries. Basta dyan, when she cries, title naman dyan, request na. In lieu to that, when she cries, okay, kumanta ka na tati, apa yata, when she cries. Diyan mo? Ano ti kaya nga sa one, data. One. Ay kita ang baka no adamo ti,
Marinaan na nga kaya nagsangit. Oo, Yan, may masapol. problema ba? Yes. Andito lang si John Mark to fix everything, whatever is that disorder that you have, because he's good in fixing a broken heart. There was nothing to say the day she left. I just filled the suitcase full of regrets. I held a taxi in the rain, looking for some place to ease the pain. Oh, just like an answered prayer, I turned around and found you there. You really know where to start fixing a broken heart. You really know what to do. Your emotional tools can cure any fool's dreams are falling apart, fixing a broken heart. Love this song. No, I don't understand what I'm going through. There must be a plan that led me to you, because the hurt just disappears in every moment that you are near. Yeah, just like an answered prayer, you make the loneliness easy to bear. You really know where to start fixing a broken heart. You really know what to do. Your emotional tool can cure any fool's dreams are falling apart, fixing a broken heart. Soon the rain will stop falling, baby, and I forget the past, 'cause here we are at last. You really know where to start fixing a broken heart. You really know what to do. Your emotional tool can cure any fool's dreams are falling apart, fixing a broken heart, fixing a broken heart. Well, ako na ni Kumare Inocencia Marcelo, Principal of Pagrangayan Elementary School. Advance happy birthday to my handsome son, Patrick Emerson C. Marcelo. God bless you always. Anak ko, I love you. Oh, Diyos ko, how sweet. Dito nga mother's message to his son talaga, mat. Kasla, mailiw ni Kumare lang. Mailiw, okay. You can no longer hug those kids that kiss them. Siyempre, dadakil dan, asawaan dan. Okay. Iso nga kadagitay, inna dita nga dapat mabasit nga anak na hug them while they're young. Kasi sooner or later, handan to kayaten, mabaindan ton nga maararakok dagiti naganak. Not unless a special occasion like kuma kasar, di ba? Awan iti choice mo, no, di agpagarakop ka for sakbay nga sumina ka kadagiti naganak mo. That's it. And dati pakuha na pa, isumatlaang. Okay. And also, kahit mga kablaawan ni Ma'am Lourdes Pastor, yan. She's retiring soon on the,
Di program na kag 31 ti October. Yan. Iti nanang ni John Mark. Yes. And congratulations for the nga years in service and ag full time ton nga agbasmasetas kasla ko makitkitam dito CCTV. Awan nagsardeng palangon ay tatay makikita aro to garden. O yan apo kadagiti tumtumngeg nga apo natiliw na di nag hold up it takwan ang maming nga ibagbagan o si Asinluda. Kita we are not authorized apo ngem tikunak naglakalang mo ti CCTV cameras together with the SD card gumatang kayo apo at least duwang camera the back and front of your front of your house tapno secured and monitored mo ti balayo wherever you are kasi kada kami apo naka-install kami di CCTVs ang kuangam nagmayat makikita mo dagi rumwar umunog no da natagarijirwar hamo masapol ti rumwaran tabakan mabatirwang ka ba ti bato kasi i-monitor mo lang yun ti cellphone mo or computer or something like that naglakala nga po dito naka-sale dita Temu ano pa ito Shopee, Lazada only 700 to 1,000 pesos apo depende di kayat mo nga klase and dual camera dagi jayan may isang naka-steady kin may isang rotate at zoom so kasi kami makikita mi apo deg lolomi and even inside the house nagkabilak okay ano pa iti sumarunong kantahan ta yan si kayon to di umayag to karton retirement ni Ma'am Lourdes Carroba yes na i-book min apo ta narigat no ako sila pa datang abirat ko syempre okay that's the only time nga maipakita mi met suporta mi ken kuana okay not only ken amuyo aya nga no addaman ti may isang kayatak di jay familia ti pastor ket ni Manang Lourdes syempre ang kami nga agabirat kami nga we are so close uri bangking ati camera ta bangking dadakil ti tayam mo kita mo the space it there yang ko ay kasata na basit lang nay napukaw kan okay data anapay tagi request amo kaya tak una dito style tatatanga awan ti tumutawag manin sama manin sa Nornos Aman Ornos. Okay. Ajaman Palayopoy idol watching from Alcala, Cagayan Valley. Palayopoy. Tatat kung kunana deja tapay nga kinan kanta. Baka adamot ti kwa aja. Pagpalpala ilanga. Sa Bali. At ti Palayopoy nga talaga by the Bukros Singers nga man takabisado. Okay, thank you for sure nga nakaragrag sakto nga retirement. Puro balse Yes, and we are expecting long gown nga badbato dagiti guest. Anang nga ta one, let's make it formal. Okay, ikabil mo di invitation. Siyempre naka-uniform dan to. Ay something. Kapag nagkastamatan mo. Ato ini awan ti signal na dita. Damat. Nakaadutan man manukantatan balong. Madi mo maikon na. Damdama oraya mga karon ti signal. Okay nga rod. Bumalseta man pay basit. Okay. Yan. Good afternoon, Frankie Palaroan Lumboy. Ni Sir Frankie. Ama mom. Police judge ko di ka mo naglipay. Pailate ayan na ni Sir nga Frankie. Ay, okay. Barbari ang kasignalan. Nagana sa nabiyag musika. Sumala tayo. Tay mabuy-buya. Dagos sa mabang aram kaunggan. Day tuwiring na. Ngaminta pintas mo. Awan pang ipadaan. Isubang kayaw. Day tuy marik-rik na. Day nga is-isem mong ay puno ang makabiyag. Kasla alinuno takalid mo ako sonanak. Takutis mo kasla porselan at pangyari ka. Sikat sabong murmuray na ito'y matak. Nagpintas kan mo ading aglano sikat kumis-isen. Nagpintas kan mo ading ipatay ko taapak tingin nga isen.
sa nabiyag musika ading tay mabuy-buyak dagos sa mabang aran kaunggan daytoy ringnak ngaminta pindas mo awat pang ipadaag ismang kayaw daytoy marikiriknak Dayta nga is-isam mo ay puno ang makabiyag kaslaling uno takalid mo akurso nadak takutis mo kasla porselan at pangyari kag sikat sabong murmuray na ito'y matak nagpintas kamo ading aglalong musika tumis-isen nagpintas kamo ading ipatay ko taapat pinginaisen nagpintas kamo ading aglalong musika tumis-isen nagpintas kamo ading ipatay ko taapat pinginaisen Diretso sa natakaroba. Awan inibatan. Sipot pa'y di damdamo nga ingka maserpat kas ka man latay dalayap nga nangalsam kaniyak kasaginaw biyag ko mantay kaya rigak nudi kang mapurus patay pagtungpalag an-anuan tapintas mo nga ing-ingungutem unay di met umanay asanikwam nudong teknik patay agayat kaitan takasat sa diwaang pay yan tangay at tuyak nga agtari gagay sino ata? bayaw Bayaw, kumita ka sa CCTV. Sipot pa'y di damdamo nga ingka maserpat kas ka man latay dalayap nga nangalsam kaniyak kasaginaw biyag ko mantay kaya rigak nudi kan mapurus patay pagtungpalag an-anuem da pintas mo nga ing-ingutem unay di met umanay asanikwam nudong teknik patay agayat kaitan takasat sa diwaang pay yan tangay at tuyak nga agtari gagay an-anuem da pintas mo nga ing-ingutem unay di met umanay asanikwam nudong teknik patay agayat kaitan takasat sa diwaang pay yan tangay at tuyak nga agtari gagay very good yan tangay at tuyak nga agtari gagay okay nga rod iti orasan kaaruba alauna 31 katagsubli kami kalpasanti sa magmamanu a parabista Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California.
Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church.
At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianas of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Okay, we're back, Aruba, and still with you, Katropang June with Katropang JM. Dito lang nga po, Adda kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting! And here's another request. Kung ano dito yung ating lovely Sir June, pa-request man dyan, kansyon yung nga madlaw ni babae. Taag may sag, dito balay. Greet ko man ti sarilik nga, madama nga nakailad. Thank you po. Siyak ni Novi Saldo ate Sir Konana. Okay. Talaga nga madlaw ni babae. In everything, tig-tignay na, body language and everything kat maawatan apo ni ay lalaki deta. Kung katawa mo dali kadwa ko na. Kasi nung nga makanta tinasaya dati madlaw. Amo ko napan na binayadan apo de jaya kaga herbal tea. Yan. Because we wanted to be an advocate of healthy living. Padasin memet datoy tata noon niya met ti maitet na datoy apo kagagatang minga Santon Gold Herbal Tea, malunggay, turmeric and cinnamon bark nangata ti maitet nanto kada kami in one no maibos mi neto ay istoryamin to kada kayo no niya tinaited na kada kami
ngem talagang obserbaran mi abot ani lumakayan narigatan no ag karon ti sagubanit agad adal pala dagiti ubing. Iso nga na magwalbalingket awan ti marikrik na bawal muna magkasakit habang nag-aaral ang mga bata. And every week nagdakkel apo ti magasgastos. Imbaglaki din ta adda ti Yes to Health apo nga tumultulong kada kami met and financially adda ti mauawat mi dito not like before di sa mga istasyon nga nagkakanta aming kas lang ay barter of talent and the time mat kanyada. Aksin sinukat kami kasi no ag air ka ti radyo dakkel apo ti bayad na and handa kami singsingiren hami met singsingiren isuda ti talent fee and the advertisement kanyada kasi apo ngem at tatalang ditoy XFM nga adda ti honorarium me. This one is around sa bali ngamin ti presyo mi apo nga talents radio talents ti XFM so around 200 pesos siguro or more di jay kwa daytoy ijay farmasya. Siyempre sa baliti price mi advocate kami da kami ket talents iti Yes to Health mismo and makayo ag-avail apo Ibag mo no ka di bayad. advocate Agbukit-kit. advocate pinatay man da jay monitor tan balong Apay ngay. nakuha nga may nakahangin na nangiya panam. Anyway, padase may istorya and for the meantime, as requested, here is Madlaw ni Babae para kinading Novi. Madlaw mulatan ni babae, madlaw mulatan nga pagustuhan, idirabi nasa paagriing nakangiit ag pampamusi nakaisaganan iti pamigatwaran ay dalimanag nalipatak samot na Eman? siya kung madlaw mulatan ni babae madlaw mulatan na pagustuhan idirabi nasa paaglaba nakasalapay ngawan pa'y niinit ubraen namin siraragsak sa agdayday ang gasano Lalarin, larin, lalarin, lalarin, larin, lalarin, pipit, pipit, pim, pipit, pim, chiririn, ching, ching, ching. Madlaw ni babae, di na maidulin pasamak na dirabi. madlaw mulatan ni babae madlaw mulatan unay pamintuada idirabi agbalsig pa'y ti kayo agpastornong sa agaradong ubraen na amin siraragsak sa agdaydayan Lalarin, larin, lalarin, lalarin, larin, lalarin, pipit, pipit, pim, pipit, pim, chiririn, ching, ching, ching. Madlaw ni babae, di na maitulin pasamak na dirabi. Malagip ko na may pamintuwa, may pamilo balong it reminds me of your story. What? Anang ortitsura na di dyan pisina. Just oh my God. Madlaw mulatan ni babae madlaw mulatan ay pamiludang idirabi naladaw agriing agpakpakang ken aglibi madinga agsauwag laladot ngem magdayday ang gasano Lalarin, larin, lalarin, lalarin, larin, is that pipit, pipit, pim, pipit, pim, Are you talking? chiririn, ching, ching, ching. from your experience? Madlaw ni babae, di
pasamak na di rabi. Wow. Okay, written and of course produced by yours truly dito nga sonata. Kadagitay adaante adade na siyempre hang applicable ita may pamilo iti may sarabi. Ngemno nila kayo agusar iti Turbo dietary supplement for men. Apo bakahan laeng nga mamilo deta. Ngeman anadan nyo ti tumar. Ta ato ti damdamag no kas nga ba nagget although it's safe detay turbo agita dumaapo nga over the counter nga magatgatang ket kaslahaan nga nasaya at iti health. Iso nga no siya kada kayo ag turbo dietary supplement kay Wen, dati ngamin turbo kat dati maka and klava huaska. Yes, natural food supplement deta. Awan ti matrigger na nga sakit. Sa bali i-trigger na. Ag kantanto ni Bakiyo ti ipit-ipit-ipit-ipit kunanan to deta. Ora kita nyo. Anapay? Yan, watching from Mabaya de Chage, mabali nag-request. Anapo di request yo. Mary Grace Valentino and SJ Sibayan. Pasyaran man ni Insan Friday nga tatiles kin ni Cloty kin ni Feli Bruno nga Marites. Uncle Berting man idol from Sir Frankie Lumboy. Yes. And grabe ka tropa, ang lamig. Natoy pakibati siguro Susana Bartolome ng Balwarte. Yan. Yes. Magandang hapon mga katropa from Jesse Ramos, DJ June, progress po ng Yellow Rose. And ang galing naman ng magduo na ito. Oh, thank you so much for Luzon de Lasco. And sa kabila ng mga hindi magandang nangyari sa bansa natin, nandyan pa rin kayo. Apo nga mang parparagsak kada kami. Wen nga rod, na ado iti damdamag apo ngimhang kula panpansinin tani stress. Kailangan nating mag-concentrate sa ating trabaho. Baam isuda nga agaapa jingato. Okay. Magkaroon sila ng sarili nilang gobyerno. Good PM sir, greet ko man amin nga kakaduwag dito Baguio. Brian Agustin daytoy. Hamumit imbaga tinagan da ating Brian. Da kita kakadum dito Baguio. Ngam nga rod, anapay di kajay daduma nga panga kaya nga mga ganyan sonata. Uncle Berting. Ay, Uncle Berting man nun. Hindi naman kinantataman di last weekend. Since you've been gunman idol ko na da. Okay. Nakanta mo la di last week ka na. Okay. Yellow Rose. Yellow Rose ang tapay nakanta. Single. When mawalbaling ko maapo kita, jay damot ti baot na. No nakantami di last week, kami sila kababa, inyo kantain mi ulit tatan, bagadan tulakit nga awan ti piyesa may na yan. No balbaling kita, jay napayagan nga kami nakankantan. Tapno. Sige, kita ta. Tapno mayat, okay? Sige pa, sige. Sige, kita kami nga rod apo. Iti kami pinakankanta Anata unay. sa Nikwa. Sa Nikwa, dati DJ... Atene. Ata na ba gata nga man dinakantaan. Siguro mga 3 days dito yan. Okay nga rod. Ati latan na po. Iti isagot mi kata kayo. Larry Gumangan. Ayan, watching from Abu Dhabi, UAE na Udaksan. Mga idol, shoutout man namin nga kalugarag dita Barangay San Mateo. Quirino Isabela, kastamot ni Boss Ekel Batara. God bless ka dati amin. Amen. Yes, and good afternoon to Ekel. Nga kailan lang ay nag-post about his marriage. Kunana, married this day kunana itiket manong alto tinapalabasin and salbag kunana. Ay itiket ko lang ket nagpakita kiti ti memory kon salbag kunana yan at unlucky han nga nag-prosper the jay relationship da kini bagat. Kami nagkastan eh. Yan, ato yan na po. Nagpasyarak itibigan balasang inak na sarat indatun ko daytoy ayat inwadag na dinakayat kinidayak kay ketmayat nagpasyarak iti malen bigat mitintay umayen sinaludsod ko tinagan na ayan ayat timbaga na ket kunana gasawa ta ngem uray lukas na asawa ek idaadwa paraan anak jay ubing para awil jay bakit tila ang ket nagpenyet na
that's dynamics nga kunada. Ipigpigsata man pa iti dynamics na. Uray na po daw, Jay na po daw, nunakim na't alawaw. Kaarig nantay tunggal taw, alumlum nag atong tumpaw, asiksik nawan pisisyaw. Uray nang isit tay nangisit, nugaraw na't naparagsin. Kaarig na aluti, sumit-sit-sit, sumirsit, nutok maang agpulagtit. Uray na pugot tay na pugot, naramit na tay na ornos. Kaarig na tay balito, weno perlas anabato, apagraywan day ti puso. Nagitalaunay ka. Kasta asawa ek idaadwa paraan anak jay ubing paraaw awil jay bakbak tila am kek no penget da ngem uray no kasta didak ko makagurgura datay kan adda palad na adda kan bugbugawan na asik na lang tay sekna na. Listening from Abu Dhabi na Bangaldaw and Aldaw nga naman, na Bangaldaw yun from RD Mateo. Wow. Anyway, once again, Sir special John, greetings. Special greetings. Jay Coco Loves ko. Request ko man da jitong tungwen kanto. Toy pagayam mo, Virgie. Isakto kini Kuyang Pedro. Sayan, darling ko, I love you. Mua, mua. Oh, kita man lang. Coco Loves ko. They are requesting for the song Dung Dung Wen kanto. Ano ti kay mga Dung Dung Wen? Dajay kadaanan when dajay barbaro nga Dung Dung Wen mi. Okay, ulitin mi lang apo nga ibaga. Akas kinunami man idin nga iti paulo na daytoy nga sunata ket duwaya ni ayat nga Dung Dung Wen kanto. Oh, ngarod. Dung dung wen kanto unay unay indayunen kanto iti sinamay tultulo den kanto na lumamay pagamuanen ingkanto may libay anay pusok anay ut launay itdem kaniya kapandarabay kakasiyag ama idasay apa man nga inkanto makaturog iyarpaw kunto tarupan daytoy paniyog tapno di kagatin tila muket maimas muntut maturog anay pusok anay nasa na ut launay itden kaniya kapandarabay kakasiyag ama idasay. Hampay nakaisab it apo, di kayo kumama pumampanaw, mabaing kayo mat, kalkalpasyon na nga, nagatupay mga putahe data,
in kayo in lablabay, sayo panawan to nobyukin nobya. Kunada mo, ya kasarang. Anay pusok, anay, nasa na ut launay. Itden kaniya kapang narabay, kakasiyag ama idasay. Apa mga kanto makariing, dagusen kanto wasak kuyuten. Na ililili kas may nga ubing tananamen samid ni SM. Anay pusok, anay, nasaan na ut launay. Itden kaniya kapan narabay, kakasiyag ama idasay. Okay nga rod, sublyan namin to abo. Dagita nga pangablaaw yo, dagita nga kalikaguman yo abo nga sunatan kay mga gan, kalpasan abo ti sumagmumano apalagip. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church.
At Santiago City, Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City, Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City, Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency.
Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the fun. Okay, accept sa bali apo, dagiti pagayam yun. Still with you, katropang June. And katropang John Ma. Siyempre, dito lang po numero 1 ng programa. Adda kami Manen. Dito Ito yung lang, 4.9 XFM Santiago City. Exciting! Ayan, exciting nga talaga ti paspasamak ta adito yun dito special guest tayon nga dandani madi nga umaytatay ta. Agdudwa. Well, natagusan sa kanong amin. Isong Sus, Adayo ka ti pagkatangan ti sanitary pads. Anyway, I'm just kidding. Okay, we will know him more later on. Apo, no yaban tayo. For the meantime, anapay din kay Jay kung kunata kita. One, greetings ni Paul Kennedy Cablayan, pa-shoutout man kini Froilan Cablayan, kini Junicia Cablayan nga nakaida ito, lagyaman na, panana, and Josie Milyare, Yeah. da kami unan Sir John and Sir Jem, na impagngal daw dito station XFM, nakikinig kami dito sa bahay, kasama ko si Joy Joy, mabuhay! XFM Santiago City, exciting, request naman idol Jay, build up, kung naman ni SJ, Wow. Sibayan. We don't sing that song. Apo, taka-apa mi, dahil making kanta dita. Na impagngal daw kada kayo, karuba watching here from, di... England. England. Apo, di na naman, naka-flag lang, di naman amo dito yung ubingan. London, kung kawagay. Baka London. No, something like that. England. Yeah, London. Oh, London, diba? Yeah. London. Okay, Bridge kablaawang is man, for di London. apok, siyan libed, especially kini mama nga Lilibeth. Mama, I love you. Ito ng kablaaw, attorney, Pedro Apo, Libed. attorney. Agyamalak, ti panangibasam, Sir John. John and Kanan. Jan. Dapat ata. Oh, amok na bayag, dito nga in type na. Diyos ko, kita man. Nagdadakkel ay Nagdadakkel. Anyway, iti dadakkel apo. Tandaan nyo dito no dadakkel ti text yo kaya nasaan makaong-ungat. Oh, di ba? No bold letter Caps lock, makaong-ungat yan. Iso nga no agte-text kayo apo kaya kikitaan nyo nga basit iti formation iti text na. Ay, No. ay makaungang garda. When shouting data no iti kwamkot all capital letter talagang napigsa ti panakibagan ada impact na. Adi kasla kumati niya. Request kabsat kanta nga Arak.
Makapailiw dita kablaawan nyo man ni kabagyan Mateo family kasi Something like that. San Mateo Isabela kano and Okay. Liam Bermudez, good afternoon karuba. Butihan na kami man nga taga Cebu, San Isidro. Ayan pa nagfiesta ti Patron May. Intero bigat San Pedro Kalungsod. Agregas naman ti beautiful Sunday. It's me Norma Bermudez. Alright sir, agyaman sir. Thank you sir. Okay nga rod, ket hantay pabayaginen, iyabantay na po tatay guest performer tayo tata. Ladies and gentlemen, please help me welcome ni ading John Michael Agtutubo. Napasado dyan nagdaan na, baka may pag-lease. Okay. Ato yan. Sumalang yan. Pakisara man dyan ruangan palong. Naibos silang misan. Okay, sit down. Ating John Michael. Okay. Yasitik mo dito. Nagsinan. Ano dito? Ano natin pa pangyayarigam dito ng microphone? Nagsinan. Sa balit. Siyempre, microphone. Ayan. Kaya lang kahit kwa isuna, ano tagyayan? Broadcast microphone. Nga oreno medyo matayo ka pa siya. Masidig ka, the same pick up na. Okay nga rod, ikang kamantigong daway nga kung blaaw, kadagiti napapateg nga tattao itibiyag mo ading John Michael. Ayan kablaawak man apo gaya magitay ayan damadam nga kadwami tatta ayan itadawan. Parwaran pastel kem nga rod ako tamakita mi. Well nga rod sir. Ayan. Mabain ka no ni madam tampay nagdigos. Ayan. Hanapalita, orisi kami mo, kami pa mo nagdigos. Madam, ano tinagan na? Ayan ni Madam Jemel iti Romero Aquino Funeral Services. Yes. And how are you related to Madam? Ayan, bali ano po namin, barkada gano'n. Bawal tag Tagalog. Agmulta ka ti may isang HT box di tanong mo Tagalog ka pa. Okay, gayem yung laeng but then naging anati awag yung kanya natatan. Madam lata sir kasjay. Okay. So Aside aside kami ti trabaho. okay, ano pa itagi ubram kanya aside from singing? Agay tulutin na tayo sir kasjay. Talaga? Win sir kasjay. Ag-live kami kasjay sir. Ag-live. Oh. Live ti HD box. So hanla nga nag-concentrate iti Romero Aquino iti funeral services. Yes sir, Han sir. Anapay. Aji sir, aji pa nagla-live mi ti HD box kasi. And how about the flowers? Flowers ay may sapay gayam aji sir win gayam. Flowers pa. Flower arrangement. Ayan. So talaga nga napatag kayo magkanya na at ano awang kayo at apo ko adyan na tayo matay pa iti itsura na no ka. Naawan ti flowers na. And any someone special in your life nga kayo mga kablaawan? At syempre ni darling ko. Wow, talaunay. Reveal. Ayan. Adit ni Sona sir. It was only lately di nakita nga darling mo gayam ni ano tinagan na? JR Agpalo sir. Proud. Yes sir. Okay, JR and John Michael. So anya tinangubon kada kayo nga duwa aside from the J no awan ti silawen siyempre sa bali nga klase. Ana tinangubon I mean ana tinang connect kada kayo to get closer. Awan sir, agis eskwela gamin so na iditi ko sir tapos nagamamu kami ti ininuman kasjay. Ay po madigayan di pa nakaubon niyo. Aksidente laeng. Accident. So ano I mean anything in common kanya yung nag-bind? You love music both, something like that? Win sir, ayan, music kasi sir. Oh, Travel kasi sir. Sino nagluto kanya yung dua? Shock sir. Talagang nga feeling feeling housewife madimat. Madimot Feeling sir. chef. Win sir, Yan, agila. okay. Ano ti favorite ng food? Adobong tuyo sir. Baboy. Baboy. Baboy na Baboy. tuyo. Aji tuyong tuyo sir. Ilok. Mantika. That's Ilocano adobo. Okay, DJ agbaling nga mantika, DJ sauce na, and then apgad. Win sir. And brown. Anyway, John Michael is performing hanlang apo nga natayan. Pakasarakan takeng ka. Ano pa? Amin apo nga occasion. Okay. Aside from funerals. Ngayon, master mo, syempre, ano ti kayat mong pagkantaan? Kasaran kasi sir, kasi balse, kada ako iso ti nakasanay. Okay. And ano ti umunang mong kantaan tatayan nga, baga mo, nalipata mo ten.
Damagik man. Damaga man ken ka. Okay, damaga man kanya ng arod. No, atin nakamalaing. Sige man, kung makita. Ay, tinakmot lang na kaya. Ay, apo, nagmaya la di pa nagkiday na naya, apo. Anyway, enjoy your life. Yaman ti mangipatag kada kayo, no, nga si kayo mo lang nga duwa. And I'm sure, okay, nga birbiro ko pa lang ka, damaga man ken ka. Wala dito sa folder ko na to. Okay, wait. Baka dapat kayo mga i-plug. Kaano kayo managlokatin iti kwa? Iti HT box. Ayan na, lukat kami apo damdama alas 3 wenno alas 4 iti damdama lang apo mga malmalem tako. Dakpay lang mot dito. Ayan, actually may saag mata po nga mga adik iti HT box. Isong iniyabak iso nang ag-perform. Nagado imamay na no ni Sir Jun Inalda. Wag sasabali nga sell. Bareng ada discount ko tatanta. Anyway, when apo HT box apo nagmamayati kargana. Anusan nyo laing tag live na nutaduma makaunga iti duwang agla-live. Dito mo papansin ko eh. And kumanta ka ba isakbing ibagamot iti ano niya tinasayaan nga rambidin nyo damdama ito ag-live kayo. Ato yan apo ni John Michael agtutubo with his song Damagak Man Ken Ka. Ka nuay ayatin nakmetlain tangamin jakap-kap ni kan nudi si katay mangisawa adut sayang guseng kasla di na paggugustuhan takinunam kan pay jak maibagay kasadya Damagik man ka sinupud no nga tatapuso tay kadi madamdamag ko wenno syakti man ano mo kaya't kulat manigurado kaya't kutay na paypayso anarigat di may kulbo numang limlimo tayat mo anya kadi iyak payso lugar to'y ayat ko anya kadi kay karyan nga pudno unay apuso di mo sawen nga awan sigurado nga ipatay ko ipatay ko biyag ko kinaulpit tanakem mo man ano mo kaya't kulat manigurado kaya't kutay na paypayso anarigat di may kulbo numang limlimo tayat mo anya kadi iyak payso lugar to'y ayat ko aniya kadi kay
Anya kadi kaikaryan nga pudno unay nga puso di mo sawen nga awan sigurado nga ipatay ko biyak ko kinaulpin tanakin mo ipatay ko biyak ko kinaulpin tanakin mo. Wow, what a refreshing song talaga mo't nga no agduduwa ka iti lakay mo inubaka mo damagan nga talaga pero love language nga kunadan, you don't have to ask a person if he or she loves you, makita mbot ka titigtignay na di kadi anya nga rod ititigtignay nilakay mo nga makaungungat kanya mon anya ti senyales. Ako silap no ka sir, kumita ti matino ka Okay, rimwork eh, dinan sa nakayanan da emotion na ragsak na nga makita na ka nga kumankanta. But anyway, kahit kumo nga kapatang ko man ni madam ka mabain mo ako na mga umay ito unag. Kasi very rare DJ ajay tattao nga ubray ti funerarya di kadi. Sika anati nakarik nakakatibutang ididamdamo kapay lang di takas nga negosyo. When sir, idi damdamo sir ki medyo talaga sir, medyo kabutbuting im idi tatabong may bayag magten sir ki kasla awan latan. Maitulod mo ti maturog yabay tinatayen. Ay madi sir. Ay kung ano brave enough to do that thing. Ngem si kami adto nga talaga mo ti experiences ni moten ta nabayag kami mga kumankansyonan ti Kasan Wake and the worst I guess is iti pandemic, ajay duwa pa lang nakantami, pinagsarding da kami ta ado ti agreklamo ta, bawal nga ron ti kwa edi nga panawan. Ajay lang mat, it's not because of they don't like us, pero they're afraid of COVID, ayan. Bawal pa yung amin iti kaya panda kami iniyaban, ngem binayatan da kami umuno na, sada kami pinagkanta. So no matter what happens, diretso kami umuno saan, paid kami, dahil kontrata mi, and sorry ta, doa pa lang ang kanta, nagsarding kami, adamot hindi kaya municipal officials. And, agiti upcoming gigs mo, Balong? Awan sir, awan nga pulos ti schedule tatati ko kanya, ti tugtugan, nabayagan ka nga nagkantan sir, tatalang man. Okay. Ang pagsi kami adalata mo ata, okay. In fact, this coming Friday, sadya interview kanyaming booking. Yan, thank you so much to Romero Aquino, yan, funeral services ta iniyabanda kami nga ag-perform iti may isang special dahil ka so nga si kami inalan na and anapay di kaya mo kansyonan ipapas mo isagot mo kininanay mo kanayon mo kanayon nagagmamain mo lang ti HT box Sugarod sir, na-addict mo't lang ng kakamain ti HT box. Okay. Ano dagi jay masarakan mo nag-text box man tap na the idea dagi jay dumdum nga ege. Ayan, nagitaya po buy-buya. Ayan, ti masarakan tayo chi HT box kit anik-anik nga kunada di kiti miners tayo katulad ni Sir June. Ay madida gamit ti balbalay nga kuha nga na mapintas mayat sunam amin. You can find a lot of stuffs like toys, agitay puzzles nga awan dito Philippines. HT box actually is an imported box from Hong Kong. Nagijay nga pinaglalawag da nagijay blender, vacuum cleaners, nagijay rice, and pangkulot, pagunat, kompleto dijay. And dapat ti sex toy. At dati nakakasjay so nga agjojo kag dire pero it's true. Ito lang Philippines nga medyo mahigpit pero sa ibang bansa is open da nga mentikas jay. Na pwede jay isang kansyon ng Balong. Pinalakang sir. Pinalakang. Atay original song yes sir. Hami nga original actually we just ano tawag jayen pinasikat mila actually idi remor ajay hampay nga kasi kasikat but when we did it our version nag-click mo 10 so tukmem apinalkang adito yan once again John Michael Agtutubo.
kon to'y lubungin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, tay kun kunada nananam, bilin day di tatang, ay anak ko'y kakadramanan, gayam day nananam, tay tukme mapinalkan. Ay nakitakti o, ay nakitakti o, Hanga ote kaya mo ay eh. nakitakti o, negdi balayo, intaman nagi, intaman nagi, intaman nagi, yuli di kayo, ay anyan nga or, ay anyan nga or, ay anyan nga or, nosti unegyo, nagdakel tatol, nagdakel tatol, nagdakel tatol, bektala ka sa'yo. Nabayaga kong to'y lubungin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, tay kun kunadaanan alam, biling day di tatang, ay anak ko'y kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukme mapinalkan. Aprusak man taso, aprusak man taso, aprusak man taso, Oh. ot ipungan nyo, Yeah. nagpo daw talop, nagpo daw talop, nagpo daw talop, lopot na kinupen mo, nagadongabon, 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 sa pandiling mo, anak na katio, anak na katio, anak na katio, pisyal di baryo. Oh, come on. Good afternoon to Kapsa Charity Llanas of Porterville, California. She's watching right now. Nabayaga kong tilubungin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, tay kun kunadaanan alam, piling day di tatang, ay anak ko'y kakadramanan, gayam kay nananam, tay tukme mapinalkan, gayam kay nananam, tay tukme mapinalkan. Okay. It should be pronounced as tukmum. Ay, Tukmum. Tandaan ng data. sir. Tokmem. Kung naman kami na. Tokmem. Tukmum. 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 Yan. Ilocano tawag di Jayen pronunciation. Anyway, thank you so much for dropping by. Adik amok nga busy ka and then yet may kalatad to'y hindi pa nang with me. And lastly, no the ticket mo nga kablaawan pa or i-promote, it's your turn. Yes, ayan, para ay dagitay apo kayat na iti agmindment, ayan. Open apo jay Facebook page me, ayan, jay Chokes Warehouse lang, ayan. Okay, spell mo dyan Chokes, tap na Chokes, amuda. CHOKS yata. When, Chokes Warehouse, Ayan. ayan. And hana ngamin nga mag-share iti videos isong ako ko ma-share. Pero you can ask me personally to have the link no kas pangarigan man at ati mga yat apo nga buya wenno shopping yan nga to be delivered to your doorstep wenno alaen da. Adati door to door tayo sir, damit lang ti pick up tayo ti Alicia, Santiago, ken Ramon. Wow. Once again, Chokes. Chokes Warehouse. Ayan, located at Bugalyon proper Ramon Isabela. Abay mismo iti. Romero Aquino Funeral Services. Wow. So, thank you so much once again ating John. And dito abong aglepas iti dandani maudin nga paset iti programa nga da kami mo nang tagsubli kami apo with more songs and more surprises right after a few reminder.
Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With BOEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With BOEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio.
Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. John Mark Rainier's Pastor, Private Resort. operator. And ano ti makita ka glow iti pagtrupahan iti naka Adda kami manan. patalas sa tabay laing yan. Ayan, something is inspiring him. Ayan. Can you explain further? No niya ti ususaram lang apo ang physikalan. Niya ti ususaram itata. Aji kuan tawag din. Skincare ano ya? Yeah, kapot dati melas mata nga doon din napanta Taiwan. Thailand. Thailand. Ingana tatada pala ang ti puor ti rupa Ti nagana brand na daji yan. Okay. Diopros. Geopros. Yan. And gusto sar kami apo ta dati puor basit ti rupa. Mingim siya kanak gusto sar ta it's no longer important. When I'm old. Sika ata siyempre anam to nga iti lang nga iti nobyo no damo ti pekas na. Ayan, shout out kay dati tatay ni Yes. ding John Michael nagtutubo tapos ni Darling na niya na. Nalipata kung tayo yeah, pero Tapos ni Madam Jemel Tuliao. yes, Tulya. And ni Manong driver din namin baganagan. Romero hanga drive so tumaking ko di jay ni Romero Aquino yan. And actually kanayin ko nga makikita siyempre ta no akang kantata kita damo lata pa nagsarak tayo dita naanatayan. Sabay. Purong natay ti tungtungan ayan ket ayan getting to know to madi unay nga di kami ba unay nga close pero agam amo kami tirupan okay isem na lang amukon and sagot man ni suda iti sonata nga napauluan funeraria yan Funeraria. if you can remember Ay one funeraria ti agasawa nga sa daya. One may sakadagitay sonata apo nga kay ket kula unay deta funeraria ti agasawa okay ito yung naman ni John Mark Pastor this time. Yan, para kini Madam Jemel Tuliao. I know a lot of Tuliao dito Santiago. Di pulis dati di Ramon Tuliao. Idamot at tinagsarak, napnap no itiragsak, kasta unay pagkaak, sipat kala sipat. When ko nang guwapo ak, pagbagay ko naka-brush up, isungat itinamag ka. When ko na may ayatenak, aniya na nagragsak ka at damtoy denak. Sikat kay anghel anang ep tuy luluwag. Di agnanayon dawat mo apakasaranak. Sakbay maamwam iti punno asyak. Ipatek na tupay nga ta when no malagaget
what is that thing? Let us know more. Adumet tinanobnobya, pasaray kam kamatendak, ngem numaamuan dat ubrak, dagus nga ilemengandak, kastakan tumet nga ta, nga uray ay ayatenak, dumteng to nga iwaksinak, jaktun kayat ti agbiyak, aniana nagragsak kaat dam tuy denak, si kantay anghel anang ep tuy luluwag, ngem masapul ipuno-puno siya sinuak, isungawi sen kan pagtaengak, ngem siyak met tinaklaat, kunam kasta met ti pagbirukat, agpatatagayam anatay ti mangbibiyag. Aniana nagragsak kaat dam tuy denak, si kantay anghel anang ep tuy luluwag, siyak mangdigos si kanto meti mang make up, ken maniputi tindwatan alim matak, uray nuwadot sa sauda, embalsamador kaadwa, babaan talat tata, kliyente tanto met laida. The song entitled Funeraria Ti Agasawa by yours truly. Nagpintas apo tinilabag na. Siyempre, edidamdamo ket medyo kabain na pailaan di obra na ngem knowing agpatatagayam nga adati funeraria. Ay ket nabukel iti maysa nga napudno nga ayan. And impa pugto mi ata ini DJ bangir nga istasyon ket luckily awan nakapugto. Iti correct title na. Anati kunana dita. Kita hanta pa nabasa. Yan, balitang swak na bangal daw yung Sir June ken Sir JM kablawak na ito agtagtag ito Sirok Manggay so that Tony, CJ ken Christian dito puro uno na nagrumbuan siguro to nagrumbuan Kawayan City, Isabela. And na pagkawalong karwa from Jamfed Estramental. And ads kunana ni Sean May Libet pero katan. And Orlan Basilio says Ano? anak ko na ni Orlan Basilio. Orlan Basilio para kas manjaya. Hiding inside myself. Hiding inside myself. Pag katabiro ken tangarod datang sunata awanan ti sabali pa nga kwadita nga request. Kita Okay. Ni Beautiful Sunday ni Liam Bermudez. Okay, we will do that later on. For the meantime, here is Hiding Inside Myself by Michael Kenny Rankin. Kenny Rankin mong gaya mo lipata kon para kadagita met di na pa nga mayebkas iti ayat na apo ay kat kaano yung ayebkas deta ito no adan to asawa na di maisan ay kahanga mabalinti kasta lumaban ka nga nakayam no kaya mo mapangka Diyos karis do not hide your feelings to somebody else. Express. Pindot ka nga pindot sa walo. Madi, nakaluban ti microphone. Okay, my version. I've been so alone all my life. I couldn't give my heart to
hiding myself was a man who needed to be held like everyone. Days move into years, I look for one between the tears. You'd never ever found me, never ever found me. Yes, I did seem to grasp a straw. They surely broke all the time. So I hid inside till I almost died. Yes, I hid inside and I cried. Loving heart in a sensitive man, hiding inside myself. Then you came out of nowhere. I could not believe my heart. Didn't know how to tell you, didn't know where to start. When I hid inside, I almost died. Oh, I hid inside and I cried. Loving heart in a sensitive man, I know you understand. I love you. Sunday morning, up with the lark. I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. I've got someone waiting for me, and when I see her, I know that she'll say, hey, 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 what's a beautiful day. Hi, 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 beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you said that you love me. Oh, my, it's a beautiful day. Very good. Where's that belong? Birds are singing, you by my side. Let's take a car and go for a ride. Hey, 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 it's a beautiful day. We'll drive on them, follow the sun, making Sunday go on and on. Hey, 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 it's a beautiful day. Hi, 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 beautiful Sunday. This is my
that's Beautiful Sunday by John Mark Pastor. Okay, napay iti sumarunong kantanta. 2 more songs. Dandanita nga agpakada manen. Kita man laeng sa pagyamanan may apo. Amin! Nga may umantabay kada kami. Bayating ka panag ampayag iti tangatang. Yan. Pagyamanan may iti anos yo. Ayan. Anang road, iti kantaan-tan. Okay. 7 minutes pa na. 7 minutes pa for the meantime. In na lang ito. Yung, Yung isa. yung Jusapan. Okay. Okay, here's something from Asin. Ay, Asing Sing. Sing Sing Mandong. Kaya ate man, ay nakalimutan ko man kung sino kumanta niyan. Anyway, sa mga mag-asawa, eto ang kinakailangan. Usap. Usap lang. Pag hindi kayo nag-usap, naku, delikado. Bahala kayo dyan. Oo. Akala ko ba'y ako ang mahal mo at ako lang ang siyang buhay mo at hindi mo ako maipagpapalit sa iba. Bakit ngayon'y para kang nagbago? Iba na ang mga kilos mo at pati ang pananamit mo ay nag-iiba na. O talagang nagbago ka na at ikaw ay nagsasawa na. Siguro ay mayroon kang ang mahal na iba. Good afternoon, Kapsat Kathy. Nakahabol ka nun. Hello to Kapsat Ron. Totoong ikaw lang ang siyang mahal ko at ikaw rin ang siyang buhay ko. At hindi rin kita maipagpapalit sa iba. At kung napansin mong ako'y nagbago, yun ay para na rin sa iyo. Buti nang makilala mo ako ng maaga pa. O talagang ganito na ako, bago pa tong pag-ibig mo. At ayaw ko lang magtago sa aking balat kayo. Bakit kinailangan pang itago mo ang totoong pagkatao mo? Ang nangyari tuloy ay pinagtampuhan pa kita. Oh, mahal ko, huwag ka nang magtampo sa mga pagkakamali ko. At ang nagawa ko ay pinagsisisihan ko na. Ating iwan ang nakaraan at huwag na lang babalikan. Kung may pagkakamali man ay ating pagbigyan. Mahalaga'y narito ka sa piling ko. At hindi na magkakawalay pa magpakailanman. Ating iwan ang nakaraan at huwag na lang babalikan. Kung may pagkakamali ang ating pagbigyan. Mahalaga'y narito
sa piling ko at hindi na magkakawalay pa magpakailanman. And for our parting song, ladies and gentlemen, no nagbuya katataka kami, agbuya kan tuman ka din into the next week. Our question is, will you still love us tomorrow? Or the other week. Bye-bye. Tonight you're mine completely. You give your love so sweetly. Tonight the light of love is in your eyes. But will you love me tomorrow? Is this our lasting treasure, or just a moment's pleasure? Can I believe the magic of your sight? Will you still love me tomorrow? Tonight with words unspoken, you said that I'm the only one. But will my heart be broken when the night meets the morning sun? I'd like to know if your love is love I can be sure of. So tell me now, and I won't ask again. Will you still love me tomorrow? So tell me now, and I won't ask again. Will you still love me tomorrow? Tonight with words unspoken, you said that I'm the only one. But will my heart be broken when the night meets the morning sun? I'd like to know if your love is love I can be sure of. So tell me now, and I won't ask again. Will you still love me tomorrow? Will you still love me tomorrow? Will you still love me tomorrow?
Bye-bye!